Tanggangan tuh, mangan manggis besek, yang penting lidar. Sudah manis nih. Sulung langsung. Manis nih. Mantap. Aduh. Dia kada lakone merde nih. Ale cuma nasi ngade. Wis jangan silih be 5 juta. Ada kan demo tuh. Boy takin jadi dia gilang awak nah. Aduh. Sih lemah tuh. Wah, kuang minum kan tuh. Sekan ngena, maraleh mulih. Jadi kadang nangkep lemah tuh sing tepuk. Jangan. Aduh, apa nih? Aduh, apa nih? Lumayan nih. Muda-muda nak, awaken. Daripada sing ngomongan jagung, ini wadah gedang. Ini muda nak, asing ikan. Weh, subur mah jagung nih. Ada pemain nih. Weh, bisa anjo no. Boleh kan? Agak sing ketaruh. Agak boleh nih ngelang. Belum gati jagungnya nak. Ada lakar tunu nih. Mana lu jagungnya? Hah? Apa udah besok-besok dah? Sadar gede ya. Gede nih. Tak kuangin nih. Aduh. Kadang nendang embernya no. Tangguh tai dan.